Vale, eskerrik. Egun on guztioi eta ongi etorri gaurko agerraldira. Gaurko Gobernu Kontseiluan hartutako erabakien berri eman aurretik, ohikoa den bezala COVID-19 inguruan gogoeta pare bat partekatu nahi nuke zuekin, izan ere badakizue momentu kritikoa bizi dugula, azken asteetako edo azken egunetako garapena ona izan den arren, orain geldiune bat bizi dugu eta beraz datuak okerrera joaten ari dira eta inoiz baino gehiago eskatzen diegu herritarrei behar diren babes neurriei eusteko eta arduraz jokatzeko. Arduraz jokatzen jarraitzeko. Mugikortasuna utzi zaigu, aurretik baino gehiago, baina hala eta guztiz ere gure portaerak eta gure inguruak ere neurtu behar ditugu, gure harremanak neurtu behar ditugu. Behin hori esan da, gertukoren bat galdu dutenei gure doluminak adierazi nahi dizkegu, noski beti bezala, eta egoera zaila bizi dutenei, bai gertukoak ikusi ezin dituztelako, edo gaixo daudenei gure gertutasuna adierazi nahi diegu. Txertoari dagokionez, badakizue AstraZeneca txertoa dela eta osasun agintariek etenaldia erabaki dutela, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak bere erabiltzaile eta langilei txertoa emango die edo jarriko die AstraZeneca dena, erabateko lasaitasuna, babesa eta bermea eskaintzeko moduan gaudenean. 3 gai beraz, gaurko Gobernu Kontseiluan jorratu ditugunak, lehenengoa tiket bai egitasmoarekin zerikusia du, bigarrenak giza eskubideetako alorreko diru laguntzekin eta 3. ohi bezala COVID-19aren partearekin.
Lehenengoa, tiket bai egitasmoa, badakizute zer den, alegia faktura bat ematen den momentu horretan bertan Gipuzkoako Foru Aldundia jasotzen duela, Ogasunak jasotzen duela, berehala iristen da Ogasunera, eta ordaintzen duena QR kode bat du eskura, eta horren ibilbidea jarraitzeko aukera ere badu. Alegia, ziurtatzeko ordaindu duen hori, Ogasunera iritsi dela. Gaurkoan ze berri eman nahi dizuegu, badakizue borondatezko epean gaudela, alegia 2022tik aurrera beharrezkoa dela jarduera ekonomikoa duen orok tiket bai sistemara biltzea, eta 2021ean borondatezko epean sartuta gaudela. 4.000 lagunek egin dute eskaera hori, alegia jarduera ekonomikoa duten 4.000 zergadudenek egin dute pauso hori, borondatezko epean tiket bai erabiltzen hasiak dira, baina gainontzekoak ere, eta 60.000 arte dira, gainontzekoak animatzeko pizgarri potente bat abian jarriko dugu. Alegia, baldintza bakar bat salbuetsita, edo baldintza bakar batekin, alegia azaroaren lehena baino lehenago abian jarrita behar dute izan, eta inbertsioaren 60% ordainduko dugu. Alegia, pizgarri haundienetakoa dugu Ogasunean, eta muga bat egongo da 5.000 eurokoa. Adibide bat jartzearren, hemen inguruko edozein dendak, 1.500 euroko inbertsioa egiten balin badu, 900 euro itzuliko zaizkio. Honekin zer da bilatzen duguna? Honekin bilatzen duguna da hain justu prozedura arintzea, lehenago hastea, digitalizazioan pauso nabarmena emango da tiket bairekin, informazioa biltzeko modu paregabea da, eta honek erraztuko du lana ez bakarriko Ogasunari, ez dio Ogasunari bakarrik lana erraztuko, baizik eta baita jarduera ekonomikoa duen orori, errenta aitorpena egiteko garaian adibidez, Ogasunak informazio hori eskurabiko du eta berehalakoan pasatzeko moduan egongo da, eta zerga iruzurraren kontrako kanpainan ere asko lagunduko du. Lehen aipatzen nuen bezala, faktura bat egin bezain pronto, Ogasunera iritsiko delako. Eta ordaindu duen horrek, QR kodearen bitartez, ibilbidea ikusteko aukera izango duelako. Lehen aipatzen nuen, gaur egun tiket bai egitasmoa abian jarri dute 4.000 zergadunek, eta 60.000 iristeko moduan egongo ginateke. Divulgazioan ere, eta hau azpimarratu nahi nuke, divulgazioan ere lan handia egiten ari gera, informazioa bidaltzen, bilerak eukitzen, eta bar, tiket bai sistema lehenbailen jarri dadin. Eta hori da, hain justu, bilatzen duguna, eta hau prozesua azeleratzeko neurri bat izan daiteke, eta lagungarri, noski, batipa denda txikiei begira, inbertsio horretan laguntza handia izango delako. Bigarren puntua, giza eskubideen arloko diru laguntzak. Behin baino gehiagotan entzun dezute aurreko urteetan nola deialdiak egiten ditugun, bai udalei, bai elkarte pribatuei begira, giza eskubideen arloan, 5 diru laguntza bideratzen ditugu urtero, eta oraingoan 5 batera jakinaraziko ditugu, edo 5 batera egingo ditugu. Honek lana asko erraztuko dio Gipuzkoako Foru Aldundiari, baina baita udal eta elkarte pribatuei ere. Diru laguntza lerroak honakoak izango dira, entitate pribatuei dagokienez, giza eskubideak eta dibertsitatea babesteko edo laguntzeko ekimenak, baita memoria historikoari dagozkionak ere, eta udalei begira, lehendik aipatu dizkizudanak giza eskubideak, dibertsitatea, memoria historikoa, eta baita bizikidetza lantzen programa bera ere. Hainbat udalerritan bizikidetza lantzen programa abian dago, hor alderdi politikoak, bertakoak, foroetan elkartzen dira eta horren inguruan gogoetak egiten dituzte, eta proiektu horiek emankorrak izaten ari dira oso. Guztira, 480.000 euro bideratuko ditugu laguntza hauetara. Lehen aipatzen dizuen hasieran, nobedade gisa, lehenengo aldia da giza eskubidetan deialdi bateratu bat egiten dela, eta ez 5 deialdi. Adibide batzu jartzearren, 2020an zehar, hainbat ekimen lagundu zen diruz, Gipuzkoako Foru Aldunditik, memoria historikoaren arloan 13 elkarte eta 11 udali eman zitzaizkien diru laguntzak, ikerketak egiteko, libura publikatzeko, memoria ibilbideak prestatzeko, testigantzak jaso, omenaldiak
eta abar. Eta asko gazteei zuzendutakoak ziren eta horrek benetako garrantzia du. Aniztasunari dagokionez, 25 elkarte eta 12 udal lagundu ditugu diruz, besteak beste harrera planak, zurrumurruen aurkako ekintzak, giza eskubideen ezagutza sakontzeko ekimenak eta abar. Bizikidetza arloan 17 udal lagundu genituen eta bizikidetza lantzen programaren baitan, herrietan martxan dauden programak dira, herritar, alderdi politiko eta abaren artean behaien elkarrizketak sustatu eta sakontzeko eta horrek fruitu onak ematen ditu. Hirugarren gaia, ohikoa den bezala, azkena, COVID-19 inguruko partea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren baliabidetan zenolako eragina izaten ari den, adinekoen egoitzen kasuan ez dago diagnostiko positiborik egoiliaren artean, bakar bat ere ez, eta langilei dagokienez, pertsona batek, lagun batek du momentu honetan diagnostiko positiboa. Gainontzekoek ez errez. Gainerako baliabidetan, 7 positibo daude gizarte inklusioetan. Gizarte inklusioan, gainontzeko baliabidetan ez dago diagnostiko positiborik. Txertaketari dagokionez, badakizute amaituta dagola adinekoen egoitzetako txertaketa, bai egoiliar baita langilei dagokienez ere, eta gainontzeko baliabidetan gizarte zentroetako 2834 erabiltzaile eta langileri lehenengo txertoa jarri zaie, adinekoen eguneko zentroetan, desgaitasuneko eta buruko gaixotasuna duten zentroetan, eta horre argitu nahi nuke, erabiltzailei dagokienez guztiek Pfizerra jaso dutela, eta langilei dagokienez 55 urtetik gorakoek Pfizerra jaso dute, eta 55 urtetik berakoek AstraZeneca jaso dute. Ostegunetik aurrea, bigarren bueltarekin hasiko gera, txertoaren bigarren bueltarekin hasiko gera. Pfizerarekin hasiko gera, ze badakizute Pfizerari dagokionez 10-12 egun behar direla lehenengo eta bigarren txertoaren artean, eta aldiz AstraZenecari dagokionez 10-12 aste pasa behar dira lehenengo txertotik bigarrenera. Beraz, 2 asteko etena dagoenez, ordurako bigarren txertoa jartzeko moduan egongo ginateke berme guztiarekin hala erabakitzen badute osasun agintariek. Honekin bukatuko nuke, beraz, gaurko partea, euskeraz, orain gazteleraz laburpen txiki bat egingo nuke. En el Consejo de Gobierno de hoy hemos abordado 3 asuntos. El primero tiene que ver con Ticket Buy, el segundo con ayudas, subvenciones en el ámbito de los derechos humanos y el tercer tema que hemos abordado y el último tiene que ver con el parte del COVID-19 en los recursos de la Diputación Foral de Guipúzcoa. En relación a la primera iniciativa, es decir, en relación a Ticket Buy, saben que es una conexión automática en el momento en el que se emite una factura, se recibe instantáneamente en la Diputación Foral de Guipúzcoa en Hacienda. Y la persona que paga recibe un código QR para poder hacer el seguimiento de esa factura para certificar que efectivamente esa factura ha llegado a Hacienda. Bueno, lo que hemos decidido, que se va a abordar, por cierto, en el próximo, lo hemos abordado hoy, lo hemos dado a conocer hoy, pero se va a aprobar en el próximo Consejo de Gobierno, el martes que viene, es una deducción del 60% en IRPF y en sociedades para pagar la inversión tanto en software, ordenador como caja registradora. Lo vamos a hacer este año con una única condición y es que se ponga en marcha antes del 1 de noviembre del 2021. Saben que estamos ahora en un periodo voluntario, es decir, Ticket Buy es obligatorio a partir del 2022 y estamos ahora en una época en la que pueden acogerse a dicha medida de manera voluntaria. Es precisamente esto lo que queremos promover, es decir, que el mayor número de actividad económica se acoja al Ticket Buy para ponerlo en marcha cuanto antes. Busca 3 objetivos. Por una parte, la digitalización, evidentemente muy importante en los tiempos que corren, más que nunca. Por otra parte, la accesibilidad de la información, tanto para la persona o empresa que tiene la actividad económica como también para la propia Hacienda. Por ejemplo, para el momento de la declaración de la renta, toda aquella persona o empresa que tenga una actividad económica va a poder disponer de la información de manera absolutamente automática y eso lo va a poder acelerar la presentación del propio
de la propia declaración de Hacienda y, evidentemente, también la lucha contra el fraude fiscal. Son esos tres objetivos los que se buscan con este incentivo, que es uno de los mayores incentivos que tiene la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y como ejemplo les pondría que una tienda de cualquiera de las tiendas del entorno aquí de la Diputación Foral de Guipúzcoa, si hace una inversión de 1.500 euros para software, ordenador o caja registradora, va a recibir una ayuda o una deducción de 900 euros. Les decía, por tanto, 60% de deducción en IRPF y sociedades con un límite de 5.000 euros. Decirles que a día de hoy hay 4.000 contribuyentes que de manera voluntaria se han acogido a TicketBuy y tenemos a 60.000 personas y entidades que se pueden acoger o que tienen actividad económica y que van a tener que utilizar TicketBuy a partir del 2022 y les invitamos a que lo hagan de manera voluntaria este mismo año y por eso les incentivamos económicamente a ello. Segundo punto que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con las ayudas y subvenciones de la Dirección de Derechos Humanos y Cultura Democrática. Suele ser habitual que estas convocatorias de ayudas se hagan de manera individual, es decir, son 5 convocatorias de ayudas y en este año de manera excepcional se hacen de manera conjunta porque consideramos que es más fácil para la tramitación tanto para la Diputación Foral de Guipúzcoa como para los ayuntamientos y entidades que suelen acogerse a este tipo de ayudas. Por ejemplo, se subvencionan a los ayuntamientos en todo lo que tiene que ver con la difusión de derechos humanos y convivencia en la diversidad, memoria histórica y bizikidetza lantzen. Y a entidades privadas sería para la difusión de derechos humanos y diversidad y también para memoria histórica. En total vamos a destinar 490.000 euros a estas ayudas. Y tercer punto y último punto sería el parte del COVID-19 en los recursos de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Les podemos decir que en los centros residenciales no tenemos ninguna persona residente con diagnóstico positivo en este momento, ninguna. Y en cuanto al personal trabajador, hay una única persona que tiene diagnóstico positivo. En el resto de los recursos tenemos en este momento 7 casos activos en inclusión social. En el resto no tenemos ningún caso, ningún diagnóstico positivo. Decirles que la vacunación evidentemente se ha terminado en los centros residenciales y en el resto de los recursos, tanto en centros de día de personas mayores, en recursos de discapacidad y enfermedad mental, hemos vacunado con la primera dosis a 2.834 personas, tanto personas usuarias como personas trabajadoras de estos centros. En relación a las personas usuarias, todas ellas han recibido la primera vacuna de Pfizer y en relación al personal trabajador, las personas que tienen más de 55 años han recibido la primera vacuna de Pfizer y las que tienen menos de 55 años la vacuna de AstraZeneca. Y este mismo jueves empezaremos con la segunda vuelta, con la segunda dosis para aquellas personas que tienen la Pfizer, porque, como saben, tienen que pasar entre 10 y 12 días entre la primera y la segunda vacuna. Con la Pfizer y con la AstraZeneca tienen que pasar entre 10 y 12 semanas. Por lo tanto, todavía tenemos mucho tiempo antes de poder ofrecerla, de poder inocularla, puesto que saben que las autoridades sanitarias la han interrumpido por 2 semanas. Hortik aurrera, galderaren bat izango bazenute, erantzuteko prest naukazue. Bai, egunon. Txertaketaren inguruan, aste honetan zen jartzeko martxan edo ziren irikitzekoak oso gerezpanago anuetako bateak, pentsatzen dut hori bertan bera geratzen dela oraingoz, eta ez dakit gero txertaketari helduko bazeniote normaltasun osoz AstraZenecaren dosiekin leku bera erabiliko zenuten, euskaraz da gazteleraz mesaz. Gaur eta bihar artean 600 bat lagunei txertoa jartzekoa ginen, gure baliabideetan momentuz oraindikan anoetakoa izteke daukagulako, baina 600 lagunei txertoa jartzekoa ginen gaur eta bihar artean. Noski hori bertan bera gelditu da, osasun agintariek erabaki berri bat hartu bitartean. Eta erabaki hori hartzen dutenean, badagokion erabaki hartuko du Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta horretarako badauzkagu baliabideak, bai txara baten ari gera orain arte egin dugu txertaketa prozesuak egin ditugu, eguneko zentroetan ere egin ditugu, eta beraz, ikusten jungo gera. Bai, aipatu nahi dudana da, erabateko bermea, erabateko lasaitasuna eta segurtasuna daukagunean jarraituko dugula txertaketa prozesuarekin. Bien, hemos suspendido
la vacunación a 600 personas que íbamos a proceder a ello entre hoy y mañana. Hemos suspendido la vacunación puesto que las autoridades sanitarias han decidido suspender la inoculación de la vacuna AstraZeneca hasta tener todas las garantías. Y en relación a ello decir que nosotros seguiremos, tenemos medios para ello, tenemos espacios también decididos para ello y personal para proceder a la vacunación en cuanto se ponga en marcha, sea con una u otra vacuna. Y decirles que procederemos a la vacunación con todas las garantías, con toda la tranquilidad y con toda la seguridad. Cuando toque. El personal trabajador de los centros de día está ya vacunado con la primera vacuna. Centros ocupacionales mayormente. Eran personal usuario de centros ocupacionales como por ejemplo Gureak. Personas que trabajan allí eran las que íbamos a vacunar entre hoy y mañana, entre otros. Y la vacunación con la que sí vamos a seguir, como les decía antes, era la que va a empezar el jueves, que es la segunda tanda de la Pfizer. Esa vacunación nos ha suspendido y por lo tanto el jueves seguiremos con ese proceso de vacunación. Hori eta txara baten egiten duguna eta eguneko zentroetan egiten duguna. Alegia AstraZenecaren txertoa bertan bera gelditzen den heinean 2 asterako ikusi arte ze azterketa egiten duten, eteten da dena AstraZenecari dagokionez, bai anoeta, bai txara eta gure baliabidetakoa. Baina hori martxan jartzen den momentuan, emango digu denbora hori anoetako adibidez isteko ere, behar baldin bada. Baina eteten dena da prozesu guztia, leku batean edo bestean. Se pospone la vacunación, sea en un lugar o sea en otro, también porque hasta ahora estamos procediendo a la vacunación en nuestros recursos. Lo que se pospone es la vacunación de AstraZeneca, sea en un recurso o en otro. Pero nos dará tiempo para ir cerrando cabos, por ejemplo, también en relación al centro de Anoeta. Honek suposa bezaken atzerapena, kontuten edukita Anoeta bat izan zen ezaketela eskura hemendikan eta pare bat astera, 3 astera, argi berdea bali badago. Uste duzu erritmoa errekuperatzeko aukera izango dela eta atzerapena ez dela horrenbestekoa izango? Esan baita hor hartalde babesa edo atzera litekela urte bukaera arte, udaratik, horretik esaten zut. Ni ez naiz osasun agintaria, Gipuzkoako Foru Aldundiak ez dauka eskumenik horretan, gu bai esango duguna da gure baliabide guztiak prest dauzkagula hasteko lehenbailen eta segurtasun guztiarekin. Bestelako galderarik? Bai, WhatsAppetik iritsi den galderak, Radio Vitoriak 3 galdera egite ditu, lehenengoe, euskaraz eta erderaz erantzunek, ¿Qué papel van a tener las diputaciones en el reparto de las nuevas ayudas directas para autónomos y empresas anunciadas por el Gobierno central? Todavía está sin cerrar. Eso se aprobó, el Real Decreto se dio a conocer el viernes pasado y todavía tienen, creo que mes y 10 días para cerrar los flecos, por lo tanto está sin cerrar y nosotros tenemos todavía muchas interrogantes. En cualquier caso, tenemos total disposición a colaborar. Euskeraz, esango nizukena da, aurreko ostiralean lege dekretua onartu zela, hilabete eta 10 eguneko margena eman diote beren buruari flekoak ixteko, eta beraz noski guk ixteke dagoen heinean gu galdera asko dauzkagu, baina laguntzeko prest nola ez. Beste galdera bat, Radio Vitoria eta gai igualan inguruen, compartirán con el Gobierno vasco los datos de facturación sobre los que se basará la ayuda y están preparados para ello? Lehen esan dudan, como he dicho antes, todavía tenemos que conocer la letra pequeña de cómo se van a repartir estas ayudas. En cualquier caso, nosotros no tenemos ninguna dificultad técnica para ello y, evidentemente, cuando un ciudadano o una ciudadana solicita una ayuda, siempre da permiso para que las administraciones puedan acceder a su información. Por lo tanto, eso no es ninguna dificultad. Euskeraz, oraindikan ere lehen osatzen nuen bezala letra txikia ezagutzeke daukagu, oraindikan ere ez dutelako itxi, eta beraz bai esan dezakeguna da guk informazio aldetikan, irisgarritasun aldetikan inolako arazorik ez daukagula teknikoki, batez, eta gainontzekoan hiritar batek diru laguntza bat eskatzen duenean, beti baimena ematen dio administrazioari informazio hori erabil ahal izan dezan. Beraz, alde horretan inolako arazorik ez dago.
Eta, bueno, galdera sorte igualakin bukatzeko. ¿Qué datos se tendrá en cuenta? ¿La declaración de IVA anual de los autónomos o el impuesto de sociedades de las empresas? Bueno, hori ere ezagutzeko dago, alegia itxigabe dago, beraz guk informazio hori ez dugu ezagutzen, baina bueno, ohikoa izaten da zerga administrazioek irizpideak ezartzea eta irizpide horiek justuak izango dielakoan gaude eta beraz gu laguntzeko egongo gera noski orain arte bezala, baina ohiko elkarlanean oinarrituko da hori seguru gaude. Bien, como les decía, bueno, evidentemente está sin cerrar, no conocemos esos flecos porque ellos mismos tampoco los han cerrado, pero la Administración tributaria suele acordar esos criterios de manera conjunta. Entendemos que van a ser justos, en los que vamos a participar y evidentemente estamos dispuestas a colaborar. Bestelako galderarik? Bai, bueno, Cadena Serretik aklarazio bat eskatze no me ha quedado muy claro qué va a pasar con Anoeta como espacio para vacunación. Bien, en relación a Anoeta, estaba todavía sin cerrar. Aquí el único cambio que ha habido es que se suspende de manera temporal la administración de la vacuna AstraZeneca, por lo tanto, es eso, únicamente eso lo que se suspende y nosotros, para cuando termine o para cuando den el visto bueno, podamos inocular la vacuna con todas las garantías y con toda la tranquilidad, proseguiremos con nuestro calendario en los recursos propios o en otros recursos como pueden ser Anoeta. Estaba sin cerrar y eso no ha cambiado. Bestelakorik? Azkeneko bat. Ticket bairen inguruan, 4.000 bakarrikan daude izen eman da, 60.000 arteerako zerrenda badagor. Espero duzu, azaura baino lehen denek izan ematea, ze gero beharrezkoa, ala beharrezkoa izango da ez. Eta izan ematen ez duenaren bila joango zareten noski. Modu honean pensatzen dut, baina... Beti bezala, modu honean beti bezala. Bai, 60.000 zergadun daude horretara behartuta, 2022ko urtarrilaren batetik aurrera. Orduan, beharrezkoa dute. Hortaz, zer da bilatzen deguna? Bueno, beharrezkoa denez, egin zazue aurretik eta horretarako pizgarria jartzen ditugu. 60.000 ordaintzen diegu inbertsioari dagokionez. Orduan, zer bilatzen dugu? Balik eta gehienak apuntatzea. Ze onuragarria izango da beraientzat. Noski, inbertsioaren parte handi bat ordaindu egingo zaio 60.000 lehen osaten dizuen. Karamelo denda bat adibidez. 1.500 euroko inbertsio bat egiten balin badu, softwarea, ordenagailua edo kaja adalata, 900 euro ordainduko zaizkio, orain egiten balin badu, itxaron gabe datorren urtera. Beraz, bueno, animatzeko modu handia da, holako pizgarririk gainontzeko gaietan ez dago, ez behintzat hainbestekorik. Orduan, danak apuntatuko dian, nekez esan ezake hori, nekez esan ezake, baina bai bilatzen deguna da animatzea horretara. Aurten egiten balin badute, pizgarri bat edukiko dute, datorren urtean egiten badute, horretara behartuta egonda, ez dute pizgarririk edukiko. Inbertsioa 100% beraiek ordaindu beharko dute. Bai. Vamos a ver. A partir del 1 de enero del 2022 es obligatorio que se acojan al sistema Ticketbuy y la inversión tendrán una desgravación, pero desde luego no tan importante como la que hemos puesto en marcha ahora. ¿Qué es lo que buscamos? Animarles a que la inversión la hagan ahora, que la pongan en marcha cuanto antes, puesto que si lo hacen más tarde no les vamos a pagar ni mucho menos la desgravación o la inversión en la misma medida que lo vamos a hacer ahora. Y les voy a poner el ejemplo. Una tienda de caramelos, si hace una inversión de 1.500 euros, si se acoge al sistema Ticketbuy ahora, va a recibir una desgravación de 900 euros. El año que viene no va a ser así. Por tanto, lo que hacemos es animarles a participar. Evidentemente, no soy capaz de decirles si todos ellos van a acogerse en este momento. Son 60.000 personas que tienen actividad económica, desde CAF hasta la tienda de cafés de la esquina. Hay 60.000 personas que hacen esa declaración. Por tanto, que utilizarían Ticketbuy. No podemos decir que lo vayan a hacer todos ahora, antes del periodo obligatorio, pero desde luego les animamos a ello y les animamos con una desgravación fiscal muy importante, de hasta el 60% de la inversión. Un máximo de 5.000 euros, e insisto, inversión de 1.500 euros, les pagamos 900 euros. Es una manera importante de animarles a que lo hagan ahora. Ahora, ¿cuántos lo van a hacer? Pues sería muy atrevido por mi parte hacer una estimación.
Bai, behin da berriro esan duzu 1.500 kopuru hori. Bai. Hori izango litzateke esan denda txiki batean, taberna batean, egin beharko luketen gastua gutxikero hori izango litzateke. Erreferente horiak gero izango dira kaja gehiago dituztenak eta barez pensatzen du. Hori ere nik ezin de jakin. Gutxi gora bera, 100 bat enpresa daude softwarea eta jartzen dutena. Beraz, batetik besteare aldaketa aldea egongo da. Baina, inbertsioa gutxi gora bera estimatzen dugu hori izan daitekela. Baina, klaro, hori segun eta zenbateainoko sofistikazioa daukan batek erabakitzen duen edo aukeratzen duen sistema, garestigoa izango da edo merkeagoa izango da, nik adibide jarri dut. Ikusita, ze bateko inbertsioa izan daiteken denda txiki batentzat estimazio bat egin dizuen 1.500 eurokoa, baina izan daiteke gehiago eta gutxiago ere. Hori norberak erabakitzen du ze sistema erabilena dituen. Oinarri batzu daude, finkoak, eta da, faktura bat ematen da momentuan, iritsi bartzaiola Gipuzkoako Foru Aldundiari. Hoxe da, eskatzen zaion baldintza bakarra sistemari. Badauka bere sofistikazioa, beraz inbertsioa dauka, eta orduan lagundu egiten dugu horretan, diruz. Aurrera eraman dezaten. Baina lehena aipatzen dizuen, azkenean digitalizazioa, informazioa biltzeko aukera paregabea, eta gero zerga iruzurraren kontrako borrokan ere tresna importantea dau. Ja bukatzeko, Lasai, nahi dituzun galderak. Aipatu duzu kaf eta denda txiki bat. Galdetzeko asmoa nuen, ze moduko denda edo negozio izango da? Kafarenak ezatu nahu. Jarduera ekonomikoa duen oro. Faktura egiten duen enean, tiket bai beharko du. Orduan, errenta aitorpena egiteko ere, alegia, guk esaten dugu, faktura bat ematen dizu, kafea erostea jutentzat, eta faktura ematen dizute. Faktura ematen dizute momentuan, Gipuzkoako Foru Aldundiak ikusi egingo du, iritsi egingo zaio informazio hori. Informazio hori bildu egiten da, alegia. Eta gero nik faktura hori jasotzen dudanean, lehen aipatzen duen bezala QR kode bat izango du, eta nahi dudan momentuan, begiratu ahal izango dut, ea hori benetan ogasunera iritsi da. Hori da, ticket bairen sistema, baina hori jarduera ekonomikoa duen orok, faktura bat egiten duen orok. Izan daite, enpresa bat, kaf adibide ipinet enpresa handia dalako, ezin da konparatu kaf bat, edo denda txiki batentzako inbertsio hori handiagoa da. Horregatik, dendari txikik dira, hain justu gehien lagundu nahi ditugunak. Hoiei inbertsioa benetan modu nabarmenean laguntzen zaie 60% denentzako da, baina kasu honetan, 1000 langa igo eginda beko jarduera ekonomikoa txikiagoa dueten horientzat. Bai, Aitor? Bai, beste pare bat galdera daude ez luzatzea gehiegi. Zerretik galdetze be, respecto a Ticketbuy, los 4.000 que ya están en el sistema también se pueden beneficiar de esta medida. Por supuesto, sí, evidentemente. Nosotros lo que buscamos es incentivar la puesta en marcha de Ticketbuy de manera voluntaria este año con desgravaciones fiscales y evidentemente las haremos llegar a todas aquellas personas que se acojan en este momento hasta el 1 de noviembre y evidentemente las que lo han hecho antes también. Diario Baskotik galdetze be, lehengo gaira itzuliz, ¿tienen prevista alguna reunión con el Ministerio de Hacienda para definir la gestión de las ayudas directas y qué plazos manejáis? A ver, momentuz ez dago, no hay de momento ninguna reunión prevista, insisto, el Real Decreto se dio a conocer el viernes, tienen 1 mes y 10 días para definir el texto y a partir de ahí el Gobierno vasco y las diputaciones colaboraremos para hacerlo de manera ágil y rápida, pero es que desconocemos absolutamente la letra pequeña porque es que no existe. Bestelakorik? Ez? Eskerrik asko guztioi eta egun ona izan dezazuela.